Dom zdravia vybudovaný 1977 roku i ponješka zaznačeni vekši odškodovanja budinka pre zljehanje, naše hviljkovo gledaju možljivosti jak ukončiti sanaciju i formovana odbitujuca opštinska komisija. Na schadzki naglašene, že po terazu Ministerstve zdravja nič nie premenjene, keď slovo zakonu zanjatosti doktorov medicini specijalistov u Šidze, poneže opština má menej od 40.000 žiteľov, a to znači, že i nadalje već jak 200 pacijentov mešačno muši putovati do špitalju do Srimske Mitrovici pre zdravstvenu zaštitu. Ostava i nerešene pitanje otveranja apatiki u Bačincoh, a dohvarene, že bi išli do Jušči, bazar zdravja, bilo trimani 18. julija u Ruskim dome u Šidze, gdje bude besplatno merani cuker, kreopricisok i zdravstveni robotniki budu davac odvitujuci soviti zacikavenim hraždanom.